Men, la vi sa apote nan pou semen sa, non men. Semen sa mba yon tek plas men, non men. Se nan plase la men. O sa ge la blot, sa ge la men. Agap fet man. O san solo ou fe. Mwen chè, mwen santi ke kon baye kapte ave so men. Komo kave kon sa man? Yo men, on konen brasyo men, semen nan ba fon way men. Koman solo map gade kon brasyo sa api. Ou va fon yon tout semen nan? Men, map ten blush. Mwen chè, ou kon sa mat so men. Map jen ve fè yon moun pou ki grave ansam avèk man normalman. Pou ki fè sekurite. Poske ou konen nan vi sa, depi moun gen ti l'achan ou gen machin bay sa ou, pa gen moun ki ble wou. Eske ou pense ke map kaje nou moun ansam avon? Moun chè, map ka avon servis patne men, ou esam sou la. Men ba yon problem, ba yon chou nou men. De mè su deve, pase cheke mba an ba, koto kes dap nan ba, ti program nan ba la. Epe pase cheke m, pa yon problem nou vina avèk moun nan men. Go patne man ba, men sep ka avon servis men. Men ba yon dan chen nou ba. La gande fwe. Ok. Yes.